Ublay. Ni thoding bakuat Good Friday. Ngakuan ai shua ya ka homework. Lingkong jingsha jingit. Mentagas ngi sedang ya ke novena. Na pendagas ngi boram jong ke Divine Mercy Sunday. Di hapsedang pagi ke senjungi kani ke novena. Nangta sapule ke Psalm R4R but lenong san pulai jong kitab Isaiah nong itu lupa. Pada ka po jing dua jumpi, wat klet banduai na banta boro di bala klai. Mentaga singi, daga jing jai jai, jing jar jar. Natrai ke pertai boro ka wei kipai sya lum Calvary. Sya Jesu halo diempena. Barga jing duai bang iyo sungo na diempena jung Jesu galong koble janga bale me yeno lindet yanga Markus katsan lai pulai trai ngi bororo kamtam kito giba don gejing artatien kito gibang bam nge da oble kiwero gidang keli ngi hapadeng kine gejing jinjar boro shano oble udon Jesu halo diempena ulai lut kejing sungsi jing anwat jungi but ula duai kane kejing duai ban hikai ngi lingkong uklam pait saudong jungu uklam wat chano ki apostol chano ki parolok uyi tangi nongshun tangi sipai tangi tegi bawan ban leben yahu re ukan mo lingkong ble pa wai nuksai ngi but haba Jesu ula ong halade ha gospel jong Yohanes ngansa kring lut yalade yakibri boro na din puna pangatrai mataga singi kecing susi ketang jong Jesu halo din puna ngatrai de gane utip kadba gidang penyap yau halo din puna donwe apostol jong uba penyap yalade hajan umdon mano umdon ki parlok ki bahayeng ki para apostol ki ba let hajan jong ne apostol ban yalam yau shau Jesu himan ko para bayit natrai kane galong ko ge jing susi bangiru inchem hagane ga porthai jongi ga bamanta but Jesu halo dimpena ula ong ya kito ki ba ponsitam yau kokpa map iki namar kintip ayu kile balahik to Jesu balahik kai ngi ban yede gnongshun mantau pini ngi da gnuksa patkan mau kene ba Jesu on map ndi tan yeki bangile ba klantip dre ukloi ban map ya kito ki boro bangile da ga batebru haba mentaga singi ni barangi phasha uble da kane ke kaju ke jingkali bale me yeno yengi trai uble upana beneng ukli yengi bale pila yeno yenga ha kad kine ki snem kad kine ki benai Yesus latib lupa ke jubab namar ha gospel jingane singi pule uble ula pha uble ula yet kata-kata ke perthe baula itino ila ukun ba marwe ula tip ke jubab bade mau ula jubab ya utu nongtu uba phashau haka khilma bakhaddo badu Jesu long yo mendon bat nga a paradise what yang abad ya fir bat nga ko banong ya fi kampat derpor banwan phashau ble Yohanes ulai ya ga jinge jungu Jesu alo dia kana re we sipai u centurion ubalade ban ai ka death certificate ya Jesu ula ai open ban ya ka life certificate abaulai ka rokom yap jong Jesu ula flapait ba shisha unewlong ukun jong blai ko himen ko para bait Petrus aga sithi jong
uang dagi jingmong jungu ulak pen koi dia pi lak pen koi pen kia yengi ban ngako banong ye pi boram daga singi uni usipai ubalayo ga jingek now jisu namaru lai ke jingmong jungu jisu o khodiya nga badia phiru ban wanra man kasni ke jingpan koi pan khia jungu ha bar ki badon saudong jingi dagi jingmong jungu ula pan koi ye phi ai ba jisu balaya halo dim panau badap daga jingir ke jingis nei on karku godo yengi we pe we hagateng pa baru khun baru man simbo khoit